umugabo akomeza imbere. We nimba ushaka kujya ugaragara mu filime nk'ay'ubwenge arebwa n'isi yose, hamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye bacyita Rock Entertainment. None Afurika ndayiteruye nyirekuye yagwa. Gahunda ni Saza Afurika, Saza Afurika. Umugabo azano Katururi yakurikiwe, shitani nakabara gafite cyuma. Urugabo rwaje cyuma, habuze gato cyamukurikiye. Kigabo utari ikigabo kirabangutse agashoka kiragasama. Ikigabo ari kuri kukibona katabirora. Shitani tera agashoka ikigabo kiragasama. Dore ryinyo dora Adidas katabirora Patino. Mugabo ni umugome, yigira umusaza akigira ipanche, ariko umugabo ni mubi. Hakurino baba pampe bakubiswe, mwenyewe yigarukiye. Da yicara hano karaza ruwanje. Icyamamare kuri Parishoke, turatwanwa two hejuru batwita Parishoke. Mbona bitari hehe, kuki abantu bose bari guturuka ku wundi mugabane cyase nako kundi mubumbe mumbabarire bari kuza babaza mbona bihita. Muzi cyari cyo mbona bihita, ni muzi cyari cyo. Atari ikigabo cyaje kiramutwara, ndagira ngo mve amagambo. Hari cyaje gitwara mbona bihita. Ngo kandi icyo kigabo gifite imbaraga zidasanzwe. Umve, icyo kigabo cyakandagiye gifite imbaraga zidasanzwe, cyaje kigashimuta mbona bihita. Ni hariya yakandagiye. Ngo ni Metero Inzovu. Metero Inzovu avuye ku wundi mubumbe, ariko aje nawe abaza mbona bihita. Kuki abantu bavuye ku wundi mubumbe baza babaza mbona bihita? Mbona bihita afitemo ibihe bintu bituma abantu bose bavuye ku wundi mubumbe baza bamushaka. Yaraje akora ahantu cya kigabo cyakoze cya kivejuru, aho cyakandagiye aza yumva impumuro yaho. Wumve, aramedita. Ni inzovu avuye ku wundi mubumbe. Mva amagambo. Tugende muze tugende. Ahise amenye icyo kigabo cyashimuse mbona bihita ukiri. Mbona bihita abantu bavuye ku wundi mubumbe kuki bose bari kuza bamushaka. Mbona bihita nyamara wabona ari imari we. Uzi ko wasanga mbona bihita ari icyamamare gifite ibintu tutazi ibyo ari byo. Shitani ntambara gafite, yacitse intege, bari kumuhiga. Shitani wibuke ni uwacu, ni umupampe wacu. Kumbe dore cya kivejuru satura cyaraje gifungura ijuru, gifite imbaraga zidasanzwe. Shitani arabibona, ni kimwe cyashimuse mbona bihita. Metero Inzovu arabibona, kirangije kure imbaraga ari hakurya mu kirere, kizikubita kuri mbona bihita. Sinzi ibintu ari gukura muri mbona bihita bishyira mu kirere. Hari ibintu yakuye muri mbona bihita abyerekeza mu kirere. Ndagira nkurikire filime. Uyari hano ku mutwe, kivejuru kirikanga. Saturu hari umuvangiye, satura hari abamuvangiye imvishe, arongera akinga ikirere. Umugabo afite ibaraga bidasanzwe, ni ikivejuru. Mom do ngaho umugabo yaje n'abapampe be. Bimeze bite? Aba bari gutambuka niwe cya kigabo twabonye bita katabirora, ariwe Patino. Azano fata icyuma cye, yikoreye nde? Shitani. Dore abapampe, Metero Inzovu arabayoboye. Bimeze bite? Patino, katabirora, abantu bakimara gutambuka dore ngo barabisikana. Metero Inzovu yaboye igitero, araho berekeje. Patino kari gushaka shitani cyane, amujyanye hehe? Patino katabirora rero tutaramenya ibye, yafashe inzira arerekera n'abari abamanuka kwabo. Bimeze biti? Yaje kuri ya ndeshyo y'ubwenge bayita taille française. Cyangwa se iyi taille bayita dorobuci. Iyi taille Inzovu bayita dorobuci. Suje abakobwa mwese mufite taille ya dorobuci. Hakurya iriya umugabo akigera hano menya yaramenye ko ariho mbona bihita ari. Yabashije gushaka abapampe bari inyuma,
arabamedita. Mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Ngo iki? Mvuze ngo iki? Arabareba. Mvuze ngo iki? Ngao abapampe bavayo bimeze bite? Dore abantu uburyo baparikamo. Dorakiryo karaza afite akiryo karaza ruwanje bavayo gutyo. Katorori mbona bita dore ahantu ari, mbona bita abantu bose bavuye ku wundi mubumbe bari kuza bamushaka. Baramushakira iki? Ndagira nkurikire filime witonze. Bakise Metero Inzovu. Iyi ni episode ya 7. Iyi niyo filime iri kurebwa cyane kurusha ikindi kintu cyose kirebwa muri East Africa no hirya no hino ku isi. Ukene kagabo kibanze. Abapampe barakareba bamwita Satura. Vayo reba filime rora lengera lengera. Kagabo no karabangutse cyane barakareba. Iyi migeri Jean Claude Van Damme ntago nigeze mubona yitera. Uretse ureba Kagabo Schwarzenegger yateye, Bruce Lee yateye. Rimwe kwata rengero mwana ari namagezi we ari no tukoryo. Umugabo ari no tukoryo ari namani. Uretse uzurebe filime bimeze biti. Mbega umugabo we cyakoze kivejuru ntago gisanzwe. Ese Metero Inzovu aragicahe iki kigabo kidasanzwe. Mugabo vayo yitonze. Rimwe rimwe otukoryo kwata amagezi. Umugabo arina mama we bavayo we Kagabo agera hasi baranaga ariko nikagera hasi. Turebe tera rimwe. Mugabo nakora ku butaka kintu yanga cyane no guca bugufi. Uyarakanguka mbona bihita wacu nga rimwe. Kagabo fite uburyo ki kabangutse karafunze koko. Abihuta cyane kaba kabona bagenda gace. Mbona bitaraza ariheba n'ubundi reka negereza urwaje n'ubundi uru n'urupfu. Kano Kagabo kakuri imbere kino kivejuru. Kagabo mbona bitarikanga. Kumbe hafo mama we mbona bita yihebye. Abona agiye gupfa. Yagize gutya abona intare y'umugi, abona icyamamare. Ubwo Metero Inzovu aje Imana iradusubije. Ubwo Metero Inzovu aje hano turasubijwe. Ese Metero Inzovu kano Kagabo aragatwara iki? Kano Kagabo ko twabonye karenze na kari ikivejuru yasetsemo yishimye avuga ati Metero Inzovu araje. Metero Inzovu gwe tomanyira mwuko rimwe. Kagabo hasi. Uyu mwuko urimo n'ibaraga bidasanzwe. Tera wa kabiri mu ijosi mu ngoto rimwe. Bose barikanga. Metero Inzovu nagasanzwe we. Metero Inzovu uretse urabe umwuko rimwe. Rebe mwuko mu ngoto bikangamo. Metero Inzovu nagasanzwe. Ibi bintu ntabwo bazabishobora we. Ndimanukiye icyamamare kirimanukira nashire. Metero Inzovu arabanza kura imbaraga si wabo. Wibuke bose hano ku isi. Kigabo gicaho. Uyu ni wa mugambanyi mukuru. Uyu mugabo ni ugambana kurusha abandi. Metero Inzovu arabanza kira gutya akura imbaraga by'iwabo. Ngao Metero Inzovu yagize gutya akura imbaraga arabikora. Ngao amabuye arazamuka mu kirere. Menya Metero Inzovu nawe gahunda agarukanye arisaza Afurika. Arabanza aramuzirika atamukozeho, aramushyira hasi yitonze. Mvuze ngo iki? Ubone hasi. Uwo ni Metero Inzovu. Mushyira hasi amabuye azamuka mu kirere. Isigira umutingito. Metero Inzovu ibaraga agarukanye inyuma ye. Metero Inzovu bamuciye inyuma akiri kuzana ibaraga. Cya kigambanyi cyaturutse inyuma kubita isarabwayi ku mutwe. Wa mukerarugendo w'Imasisi arabyumva. Wa mukerarugendo w'Imasisi yarabyumvishe ko intare y'umujyi wa Kigali bayishyize hasi.
menya ibibaraga by'uyu mukerarugendo w'imasisi hari aho bihuriye na metero inzovu, kuko metero inzovu yagiye hasi n'uriya ajya hasi. Metero arongera agambaniwe nanone na Ashira umugambanyi mukuru yajyaga yizera iki kiva hejuru, kuko metero inzovu arakirenze. Usibye akagambane kabo hari igihe umuntu aba arenze kuko bidasubirwaho. Bimeze bite? Karaza nta mwana unyara ku kabari, cicika. Nta mwana wihagarika ku kabari, vayo ifi kakaba karabangutse kuko nisatura. Dore umugambanyi uramubona, ariko ikiva hejuru cyaramurebye. Umunsi urabizi nkugize umupampe, ugize umupampe. Tu umugambanyi mwiza ugize umupampe. Twimanukire, barimanukiye ndetse n'andi bintu byaturutse ngo kwimanukira. Nubwo nabonye ari ubukampani busigaye bwikoresha ibintu by'amapublicité buvuga ngo nanjye ngo twimanukire, ngo paka yitwa ibiki n'ibiki, batarama amafaranga ari njye wahimbye ibintu. Ibi bintu rero twasize bimanukiye, ariko metero inzovu aracyahari. Nituramenya Patino Katabirora bimeze bite, uca ameze kuriya kuca ashaka biriya. Nituramenya nanone biriya bimeze gute. Ndaje mukanya, reka mbanze ngusigiremo